Wiko ati ono kwa kana wa mukanesa nera wa mukiete ne kwa chikana wa mukienesa ne kuke otene twaleka kilunguni cha amuka atwamina mauvo na mathangu na yu ni na kwa tha kana kilunguni kitu kwa manana tongo umundi twina mutongo yutemwe ni munoku ayingine mumwisi ateo ne wethitwe aite muno no kutabya kola wa iye nondo netatwamina almost mwaga muima nyenda muona kwa muno ni engineer mheshimiwa Francis Maleti anatwite munini wa governor wa county ni ya Masako eno kutabya kola wa ndiye twibatu ne nandise yulo wa ivyuve ya kiuteti la yende na kwikathi ya muno vande itu ya Kenya elembeta itu ya Ukamba tikitumito wakabawe sethi anetwane na nia naku museisia nengwenda umundi undavye kwa woni waku atito sisi kila kiliwe cha kitika kwa mutenyani wa iyo ulona imunini wa president Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa kati wa atongo angi na Matiang'i atio ndende wa chathiki utumani wake wiki otumanwa vo measeka na yini meokwata na amase ubyongwata nyo emwendumu ya kwikithia kana ni mamweno cha president William Ruto 2027 kwa woni waku weona ngwata nyo esu meo seuvya ameo seuvya ta ikatonya kumwino cha Ruto kana kumutwikithia president wa tamu umwe ndo meo tumani waku Facebook ni Mutongo TV ili itatu okenda imwe 5 na ambayo utumani mukuve batende vinito Erastus Nzomo tulikevo na kianwese ile yetu anena nia engineer asante Erastus ndio nesa uwa mwaka mweo ni museo ni asia ndogerie mbaende jambe kanambe utungi anga imubena ndo tunanga mwaka mweo naindi kutuya tethayo baito akamba ketha gaikuonda kula mwamuka kiokoni gicho munde na nini sinundu akamba nando mebiti ni twalika mawena ala tutetha sikila muthena kwa uni mwendea muthena museo naindi ala mutusiaisie nitune na nyenekenda timane siasa sia Kenya ikieva Thank you so much enondo akuka you ne waje ketha we na mo ndoka muno oga kwatika nawe binda kwelengi nondo akamba no maenda yuo tweka wagu nwezi wethi twoteti no webinda yasa ka serikali yenge wa Vision 2030 la yetele miaka na waiko yebangwa eno zoro rawansia mononge wa Vision 2030 mondo ala mwabanga na yu tuyambia ebyove yake uteti Kenya ne yambe kwiyumile muno na osakwani tunomio 2022 myaka ile na biti na mika uta na yuwa watatako sisi maondo ala maendeno katika Kenya na ukamba witu nikana uteti ne wambe kwiyumile muno tutanamboleka makolio nombe yange netene muno kwambe ya uteti wa 2027 kana evinda neyo ino yako ivanga twelekelo uteti news ni asia utetiola kamili ulawa kwetia kurasia 2027 winambia kamili nondo onatithisi no aitha yitia kivela kiva kila kivo kila kiende ni kana ni kila kitaona ndo ma siasa kana matu ni mambe kweyombani kwa Kiswahili masia mawingu yametanda lakini mbwendi namba kwekata denambia kwa hii ni science sia kana nitokwambesia osiasa ila kale umetoke na nengi Kenya ni nchi ya demokrasia na nchi ya demokrasia payebinda ando matetekeletwe kunena maondo ma siasa na kwa mfano payebinda siama siungamitu ikewa yaeleva siendezi maondo ma recruitment kana kukwata na sindu sia mudembosu kwa uju inaukona ni saini ya kana siasa sia 2027 ikeva simpyo zaidi ya siasa inge zozote siagoze wa Kenya na gitumi kimwe kiutuma siasa hizi ya mwaka wa 2027 siva si kali zaidi nondo wa matukio kana mambo ala maende katika nde ni asiani wese kuma 2022 twakuna kula bo Akenya imede tukwe binda ya samuno maila meka kana maina mbesa na uchumi ni hatinga na timu sio muno na kwa huyu ana siasa ingine matono Mandela kamwana ba pau na nengi mundu wa siasa edwa ainengana agenda
ya umina mathina ala mekwo kwa ana ndu meyumisie mambe ya kweyumia mayasia kana nyengethwa nivo kana ningwethwa ningwethwa nivo ndinengane agenda ya undu tuumina mathina ame na Kenya yuko ugaeka taina issues mbingi cia kiuchumi o maundu awu wa mekwo pengine isiasa yitho inamba pio no wase kana ibyo byo no tuweta undu weta sindu ile sangi no wase ubaluku wa serikali la yebo no witho sangi kindu kimwe kina atumie kisangia ubyobu ni impeachment ya Gachagua ni asia kumia a deputy president kuma kibelani mundu wanyobiwe nando na waetie block nene muno ya kula ndisa kweba kindu kelaishi nondo mundu usu imumia thayo na support base lake kila kingi kiu nikitona kwa kania mwaki wake siasa na sasa sana ukakana kuma wala mundu usu umete na mwaki usu yambe ya utanda ni azeweze mwaki wa kwata no ngata no naekana kiu nikitona ba gitumikimwe kitumikila kingi ne o issues itaimwa unoni tena sio na nengi tissues itonaidwa ibaka serikali mauta maseo maundu ama agency kwewa kana besiana abducted kana ikakwatiwe na kaisikie alakai onekeba nete serikali inekuzi kana ucho na yo serikali ni responsible kwa maisha maitu ni ileba itwe kata yetu sobia kwa embeyo serikali ndisi embetiyo ya ileba yeze no na mundosu aikwatwa tionenge ikenda wise kwithia ni waeka kwa kukwata ciana situ nundu kiuna chokia ile kabisa twine ne yulo wa maundu wasu ateti kwambia ukabame no wase kana democracy ni tikiliti andu moke mambi waseo bya siama sio no siama no siende no seo wa matha karwa no na bindu ye chake ase yuketwa PLP ni moke to launch mwi wa keli gachagwa no atangazi no ko koseo bya chama kwiyo ne twonie Mheshimiwa Kalonzo Gachagua wa Malwa Matiang'i ne atumite senator wa Kisii Onyonka kwi atongo yange ala meko manite baibungwa mobisi meuma chama cha DAP Kenya na maonene la mumievu ni kana atongo yani ni matangazi yo kwatana pauti ina inoka hata rumors kana ni matonyo kwatana indi ni maweti Gachagua no aiche kana atongo mena asio ni meo kwatana na Gachagua atha na kwika chonde kitonyeka aitumia gezongwa isi no kwika sacrifice aike the president William Ruto ni watuika one term president ikulela ni nago le mwenendi yolo wa ngwatanio nukona ngwatanio isu na atongo yalange meweta mekuka tamatonya kwika kindu kila tuoni usakwanini wa 202 ni asiati ambia na nena na asiaka na kuno kwambia no matumambe ukwatana na nundu ne utweka katika mini wa siasa ndio ito katika siasa na ngabo kumana no siasa for a long time kana bindesa nyena sisia no inde mambe ya kuthingithia ti sautu kana tupika 2027 we'll see a lot tukona maundu maingi ando ma siasa tasia muthenomwe utuko umo ni methana mingi muno katika siasa ni asia wa siasa cia 2022 ni wonie pia kwa imelengo mbalimbali na bai ando ingi menda kweti osumbe wa Kenya ngali ya Kenya kwanza na ngali ya Azimio na undu twaende ku approach muthenya wa elections undu twaende no gwo twambiye kuona coalitions siende andu amwe makaruka kuma kwa coalition ino makaruka makaikwengi kwa unye nienda kwacio kana peo andu me katika serikali ino ya Kenya kwanza meruka na andika undu na utabia maliga katika serikali ino nienda usaugwa ni kana timu ino nienda usaugwa ni Gachagua na peo amwemo umeonekana me active makakila masio kaliko ne Ruto yuko tin manenge time nundu ni mambe ya kweka ilateta
practice warm up warm up kati ndio warm up ine ndio mambo ya kuweka warm up kwa siasa ikaoneka mwelekeo kabisa twabika 2027 ni wote batese nesa ona juu maitangaza ndio matangaza ndio maitangaza galiko neno yitu mundu lebe flag bearer nengani maiza utangaza tegusa ni utitese no ulaibe presidential bearer wangaliko enenge mpaka mwaka wa 2027 na nduko na maybe tamambie kumila kadi siote ne gashakwa kwenda utangaza kana ndambo kulezo no twaze kana gashakwa enena muno kachagwa no kuneno muno lakini mondo twasie inchad nondo nowese kachagwa ena machungu ena mahomezi ne mwetekelie kwethwa defensive ne mwetekelie kunena no tumwelewe nondo nengenyane na deputy president na ninaumwa na katika woni wako ninaumwa kwanzela pengine taile kwa uno mpaka ukethia nina machungu na ni mwanasiasa kwa una bika baanza no mpaka wize kwethia ni asia ni munambite yemboka na ngima na kwa ngweta ngima tokomenza na kwa neta chao neta ngima kwa kiu na ndio na keiboa ndio na keiboa between now and 2027 so kiende more than 2 years more than 2 years tiba na no ukachagwa no nene direct ateke ndo no aweta direct ndio vilania akaweta view na pia kiuno twachoni also na Musumbe Ruto ila wa deputy president yes ila wa kelile kuma kwa president Kenyatta eo serikali eo deputy president ni hasia ni woni ondo wa kunie campaigns yake katika kila bandu Kenya eo katika serikali asia kibila kiu chosumbewe akaketia na ginaka kosoa serikali vindane yu kwa hiyo wengine nake kashagwa otoine na yolo wake pengine he also learned from his boss okay. Yani nana neno ni weto sinduila tika tandoima sinduila tukodhae katatongoi tibaetisi kana mundungi wende wito no aisioke nondo aisomie kuma kwito na teka maundu maseo andu ala mende witu tumatongoesie makasoma maundu asu teka maundu amwe mathuku andu amwe matona sa maundu asu ila wikirela ni chotongwe ugetha wesu izo lesson kwa leaders na sindu ila tukweka even today ta anasiasa na ta tongwe nito naisa kwa kwekwa ni generation zingi nondo mesoma kuma kwito nenzia iti muno sia Kenya ngona ona maundu amwe jitu kweka nondo neo na miaka ebinda ya moi nino niondo siasa sieli ngona maundu amwe tu kweka especially you takwenda na tiana anga mekutano ya mundu tisaubetie imwana do matter at what level onaemba no umbano wa MCA onaemba no umbano wa MP umbano wa senator umbano wa governor tia ile kubika kiwango chako za kwethia ai opponents sia kunikumba ni goons suka sia nanga umbano wako nundu Kenya ni ndia demokrasia kana na mundu hata bi anene na ndundu nwenda unena naku uyuko nene na ndoasu umena ndwalota mutaba we mundusu timagwo kila kingi no twaile batisi Akenya ni oi Akenya ni oi ono komba ni umba no tabyandu kendo kitalika kilika Akenya maigetekela ndo emena kilika lakini ukamata byogwo nimekwetekela kwa embwa nitukwenda tidwe tikuna siasa nzeo na tiende sia Kenya tandea demokrasia tiaile kwithwa tiananga maumba no mamundu nitho ni umba no wandu ma serikali kana ni umba no wandu ma opposition tiaile kweka kiu kiko kiu tukweka ona kauti ona no umba no wa siasa twabalania
mayuthi ala mebo mesoma maundu maingi muno makana one ndino yitu tita ina unity, two kana ilawa ya manona mundu ne mwailo usort kana mukamami na through violent means na ithoko oila maundu maingi ni umino wata ithoko ni na kule lwa maybe atongo yaya no withe mambe kumila kadi sio tene yolwa undu meokwatana na momeleti tene pena mwisho wivo kwa ije tukakwata nanganya serikali no itume 30 ni kuma kinyithia ndio na siasa azu nondo nando ina nando matwe siasa ne saingi anoma siasa niwese ti saingi niwese metho amatongo ese ando nando maya kwa kirakane matauta kwa moloto mataunengo moloto emabikame ya confused ko ando ama siasa kwa nono ngusisia kazi sio maumelile nikenda mambe unenga Kenya moloto mambe unenga Kenya meka direction direction nondo meka lo matesi no mambe ya unena no ngania akakwatana nao Kenya ne may remain confused lakini juu maumelile nikenda mona ni we will be serious political players come 2027 na kwa enende ala mwenda kwatia ideologies sito ala mwemu katika mlengo wito ke ideas na kwa nondo tu kwa sita ile usau ya Kenya manaike na moyuma ala mwambe to support that is the reason in less than 2 weeks emwe wake ile tukitokwata kwithana elections ya AU na Raila Odinga ni candidate nukuona results kana mausungio ma AU tamaketha ma determine muno siasa ingi cia 2027 nukuona yitawo maundu makebanga ingi zaidi tuyambia nuwetie kana anono mawingu itwasi yu baado itumia twasi Raila Odinga ni wathi AU kitonya ikalata baamusi na Raila Odinga abalukite AU akashoka baamusi kitonya ikalata chuthiki kana nasie kana Raila Amolo Odinga eba muthauki munene katika siasa cia Kenya na ndinanga example ya say ithao ya Muvela wa Mao besa awe wa ando alama analyze ya Muvela mayasia embweto asinita Liverpool eneo thauka na Arsenal mayasia Ateta timu yake umonde oti very strong nondo muthauki fulani ni injured kwa mfano tiwa tena wasiwasi nondo Saka ndecha ndekatika na maumesi katika squad ile ukomana na imwana ile ukomana na ile si ukomana very strong kwa the manager kana Saka is a very important player katika timu ya Arsenal jina ho katika siasa Raila is a very important player na akebeta katika siasa cia Kenya beba beto tofauti withe no wanenga nseve andwamwe yuko huko ikwa Raila kwa kutwika chairman wa AUC na ni muboya akwate nondo Raila sindu yu wa manda muno ni wa manda usumbu wa Kenya for a very long time and akwata juti kulia this one touch ya komanda uchairmanship wa AU akwate lakini na hukuma kwa Raila Kenya ni kuotia aumeange kana andoalange akanaume space ya udhauka mini position ilo na dhauka mbani wasaka position izu udhauka imundungi udhauka imundungi na noethwa mundusu atuwe substitute akitita kwa chance cha kuona ni udhauki wake pesa play all star aumea utuma mundu katika bench ayeto kiwanzani na ayeto kiwanzani ayambe ubunga muno onambewa twiki ta muthauki yuko kuma kwa Raila ithau ni kwitha kuimini allow more space kwa andwangi mambe uthauka na nenge it's a good thing kikathi undungi Raila eba katika nthi ya Kenya
ndutona kumondarate katika siasa ya Kenya wethia ngaliko ela uwe thio na uito na ne college one kenda yutuke ba kwa watu sisi information zindu siambie kwe yumilia ndo sinesa kwithono wapyu but ni siambie ni tuambie kuona ba kweli ane matonyo thiu itakalonzo ne twese matonyo thi line no mwana gachagwa na aswangi babe na line ungi wa President Ruto na Raila Odinga pia ndo mekuona maybe Raila Odinga kwa nete na Ruto ni matonya kuseo no asenga lugalo keda bina twasema kwa na President Ruto mondo batona kwitha maybe hata menga leko ni su na mwange menga lekweno tona ida na scenario ya mudembo mo gendo chambe Raila kisiasa yunena na kisiasa naona ambie kwe yumya nzewe kiasi nondo elagwethiwe na mathina emergency ndauma strongly na yunena tanethukia cia NND tanethukia cia agency undu makwasi ndauma strongly aka condemn na hiyo Raila ni mwanasiasa shupavu na ni mutetei wa andu kwa unda umelondo umelama undu ni alangi undu utetea undu isikie kwa utetea andu yes kiuni cha mutheisi muno kisiasa respect ila wanangaona andu aingi muno yathea yuko akatina usioka ndasioka na binolona twena guo kunda siola ila twesi ula tumwone 2022 na nyeta maleti ninonie weta mwanasiasa na tamundu utetete andu ma Kenya kwe vinda yasa nda umelanesa na netho na makulio embu andu tona utetea maisha mandu especially ta abductions wanaona isi umelo too late ndo wanene ni asia nene Kisumu Musumbi ni asisi ndo abductions nitoka kama serikali ni kila kitonaka na Musumbi au ngamasia ni sio dhala kada sio script mbande ndio nata script sometimes atongoi ni react ya kuma kwa pressure ya NND ugethia ni mutongoi na NND meombea nina ile unena kina kana nimeungulia ni matete kwanza fulani kwa utona ivana ni NND kana kewa pressure la ipota mutongoi ugethia ni lazima anene ulwo kwa huyu Raila akasioka niona ateba na vinola unatwe enaguo lakini juu ndo mutalanza muno can't count him out nundu ngalikweloto na kwasia newe bado with the no amanenga ila kanisito mbonga points ngalikuwa niso kila kingi ndienda uyasia kana Raila akasioka etho support ngaleva ni manete siasa ya Raila siasa ya Raila wacha kabisa kubendoka uwezi kusema Raila atakuwa wapi saa hii kutwetene ona wetina tutene kwa serikali kwa serikali tutene kwa serikali Raila akethwa pande fulani tutene muno okay twende na kuminukilelia nikenate some mautumani bango na maendeo na utuma twenene ulo amasagu asoma siasa ndino lo siasa isi to sio kamba oikulu yani kwatiwe lo sungia na ndatiko imwe formation yetu weta yiga chakwa mewaza meusobya yuwa sizeta mwana siasa lino otweka kwa ebinda yasa uiona no suitable with a flag bearer nene zima ina atanga lakini wasisi uiona no na niki yana sisi formation yesu mundu la maile kweke atuke flag bearer ne Kalonzo wa Musyoka andio neno nondo Kalonzo ne Mukamba neno nondo wasisia Kalonzo no ethiwe running mate ona ndewe takana vice president wa Kibaki na binda Kibaki niwo tonie matokeo masio maki uchumi baadhi ya Kenya no they running mate wa Raila na Makaleosa Kivila Chosumbe na 2022 no wayumisia thokia Raila na mu support na hayo watu na kui katika ballot yes yuko Kalonzo ni wewe na potential nene kwa kile kibebelo changu hata nesu kwetu wasumbe
asisia Gachagua wasisia miaka yake ni Gachagua is around 58. Okay, kidogo mheshimiwa amboso tiwa kidogo tu ndo tusiokeja hapo ini tutana amboso kaboyu yakana amboso mamotumani ma asiaisia la mwende no tuma ni muvya muno kwetha mwende na kutwati aende no kilungu cha umundi muno kwetwa samike ma embe akethia maliti Mandera Peter embe tuko pamoja Rastas salimia former DG akamba twethwe na umwe na nikenda tuose usumbi last team wanikiasia Honorable Francis Maleti ukitoka interview usiyaziwa mukunia kwanza ndisi ndamunene sieva na akanenga namba yake po aya nendo soma motumani bakwa ametuki pe mundu sawa ibane ngonenge yo na mbesi ngone aya pe mundu ukitwa Patrick Mongo yacha kwa kule Maleti mbesa si account inone allegation ila woye tena mtu wako ngo muzungu kwa ile lile na wimwe ya serikali iyo swani agency yo swani agency aseme enoke Devi aseni na ukithia Rastas kithuku wena ulao wa imunini wa governor Masako Maleti mbene kutungia ngai muvea mundu wa kutwa muchone sana ndia siangwatani isu ni nzeo muno na andu methwe mena muikio kana Kalonzo Musyoka no kwinu cha Kasongo 2027 kioko tene Patrick Ngombe kuma masinga kithioko naso makana nazo mezito sinondo mwene wenu nawe tie kana naizia na maka mwetu mno izitwa bora wenu ende no bukuma Ruto ni ayo sini wa mana Paul Ngolua dola ka ngundo ni to sisi the no sungale kwesu aweta ka ngundo we ne kwinuka ende yumbani abduction zaidi namba umba asine akmodose aleki na ke Samson Musyoka yasema amukate Rastas isilia best bamwe asanti na indi akasyoka akasengwa ataniyo ini nzio indi edwa nimeenda kwithwa na muikio wa kusinda Zakayo mamandani na musumbi uthumwe ya Uhuru Raila na Matiang'i mongale vinya mwingi muno Stephen Changamwe President Ruto agenoka kioko saa komisi akwacha akethia mwananchi wa kawaida ta ala ange we yaketha mwananchi wa kawaida nenge junior akeli asewa muki ata kithuku nesa vaga kathiani mas netambone metabone twa mukite nesa asante nadhani ali Musyoka nona twa mos nona hata Mosi era Mafosa mweke interview usia sio bwara Mafosa president wa South Africa ngombe nipasi Mutinda pamoja usiona tarehe South Africa pamoja sana Rastas Nzomo mesha Charles Moluki asanti Bernard Mudhui Ruto akenuka tene yake na kana kama mwe aseno atie kasamba kama singa mukameni asende ni na John Maingi asemulwa Maingi makomacho mabize mu mandu Maleti tabia akamba alame uvwa Kalonzo ni udhuku kita ni wendina lakini ni utomani wako ni wabika so utanamba mina ningenda nikasoma SMS we unambe ya kuelesia yoloa weleze ulo aje utanamba wegati ne asia nene na elesia we unangulia mundula we na potential weleze anga Mheshimiwa Kalonzo the flag bearer wangale kwesu alafu no wewa motomani cho songea ni no nesongea no nesongea ne asia ne wewa asuna Kenya meonena asuna nende meonena na ni asia deibu kuna somie andikito kwa Kisungu ya asia why governments underrate public opinion kana kitumikela serikali imweite thukiasia undu enende mekwewe na kasioka ikaelesia undu serikali yaile kweka nikenda withie ne kwithukisia enende na enende maambe ya umekia withie mwanena kila munena enende mekwekea kindu kimwe ndio kasiasa ni cia bao kamba kitumi kimwe cha tumithia kamba titesa wasakivela chosumbe nekwega etubodhaniti ndize tubodhania zike nitailethwa tinengane ndaya mundu munene kwa mundu munini kwa mfano no wiondo kawaya na mundu wetu Mutunze
rather kawaya wetie ngwamba thizu ndi kona mutuze tai bandu na wete togo wa kawaya lakini nuona kawaya asia twamatungi twandu ele ino igwe pa ube kibudia twandu ele ube na chau pena kibudia nuna kawaya yake mundu akamwia kamuyumbe kangi isi mundu nogela akamwita kamuyumbe kangi igwe june kiune kibudia june asia getwa kamuyumbe withia no kwigwe wabudia nake o au no kwasia twamatungi na kibudia taile thate inengane ndaya ta kamba no ithia no tondu wonie mutwa nena ilo nai manzone ndio na mutwa to nai wrong kwasia Kalonzo nane ndaya is that wrong? Kiuni kendo wrong kwasia kania nane ndaya no sio atongo kunengane ndaya no sio atongo ikunengane ndaya na kwa ukila wendao provide katika platform wesu ni kana mundu la wonde ununena ndao munenga space yaweza kwethia no kwenda uma Kalonzo ndo yatuikia next use every other time anasiasa makomana mabao kamba either mwikatika mulengo wa Kalonzo kana mulengo onge na mbwe mulengo onge muyumanga mundula we mulengo onge baila ingi yekao nene kaleta muno na mbaya yakwe na wewe amasia mundu ya wendie baya no mwito is one of our no mwito na kana inake nake akasioka mazitinda mazilikela kukumanga kulikela kendene muno gethe maulikela nondo katika gelevinda mundu nwethia wena maoni tofauti nonge kwa uitheta akamba ningwena nitaile that inengana ndaya mbona utamudhama akanenga Kalonzo ndaya mbona utakalonzo kanenga mudhama ndaya mbona utamudhama akanenga mutwa ndaya tatongoi na weta pamwe na tongoi ya langi members of parliament senators governors ugethia nime unengana ndaya nondo kiuno cho kitumi ndimenea Erastus yes thank you tekatuma tetwa mesa nila yethwa yana utongoi wa Kenya nondo embeti oi nitene utongoi wa Kenya ugitakwana wana wata ni blocks sikala ndi wenga ndumanga likona na kwata kula sia coast na kwata kula sia say central na kwata kula sia Rift Valley na kwata kula sia Masai na kwata kula sia Nyanza ningobeta yoke une chao is twin blocks yeah. Na yuithie akambataka nae kana tisa kwitwa mesani hata nigenda kana teta andu ithie mbene mesani hata akakwetwa ithie tinaiganite ithie teta andu mesani hata nigenda tibanga nondo tutongwesia Kenya nondo tubanga Kenya pedina yes. Na nondo tusiagwo kula isito kula sito siokete siokobika siakamba 3 million na niazia juu usakwani ni utugete no tubiche they no tuisku make bika millionina juu ando makasisi alange megweti ivela makasisi makethia akamba ni maanite kundu kutatu kana kundu kweli kwa huo kamba tikaumia million omwe kana ile itatu ile inge ikaingalenge whether muyu take wa serious toso weto wakwa ni wa akamba nitenenga ndaya natine nania na kila kingi akamba late toza akula tithi toze kula and especially nienda ukulia agency nondo na ingi muno kuukamba matosa akula na lange mosa na maile ukuna mweyumelie pio nikenda mbaila ingi italo katika ndea Kenya takuni makula wethe etu utalo ano maika masafu wethe etu unewa ndaya otherwise tisia uo together sasa hawa nikiwapatia wataleta kura ngapi good na tibode wako kaula munene yupa hawa Kenya ndo ukitawana ngundi ukitawana kula kula sio ndo moko na kura mali tuimina noto na mazama semba muno pe kule tuwe ndo wena na wase no songe yolwa besa sijui moyi allergic na besa moyi mwena CS motoa eka ne the nondo yu maleti ne besa iba woyie ozi mundu woyie ile kotini ona wi maleti kotini bandu tinesa yu zine miaka yana kuma na mawo ile pambe wane waiwa maleti musikata bandu ndo wako ya mbesa bandu
waigwa na nithukumite serikali mbe wa miaka 33 na maliti ndakwata pesa mbirikire ngosomea mautumani meva mitukine kenda na gutumia seconds tumine MC Daudi Baraka yasia akamba tunga mevamwe na tuikwata Kalonzo moko watuike musumbi wa muthama nake yasia ya Ruto ni 10 bila break samike ya yasia rasa tuma maliti kula kuika waya anenga Kalonzo ndai ya tena mamande muthama kula kuika Kalonzo tu vatange mundu huu ukwetwa ile sito yambiana K Dominic Katitu say hi to Mr. Maleti as he has said come 2027 things will not be the same again. We have learned a lot na indi mesh poa ya setu mete vau Kalonzo Musyoka tosha na indi ni muvea muno tuungamile vau mheshimiwa Maleti nondo amasa nondo nenge saita tu mheshimiwa Maleti na meeting ni bando saita tu lakini naona sisi ndateka itatu cho ona nende tusia muthia kwa seconds ndeto cia kwa cia muthia no kwiki bina ndeto ilana na cia kana kamba nitinengane ndaia na nundu ano maiso ukwata na kindu jambe mate unengane ndaia twambe unengane ndaia atwamina unenga especially atongoi TNN atongoi atwamina kwiko tekane ondaia ni byline kila kingi ngwenda ukulia ni enende mokamba endai mose kura nesio indeterminea mundu la wosa kivela cho sumbi kivela chochote cha unuba cho sawa kwisila kwa kuna kura na kwa huko tinda tekunite kelele tiazia musumbi undaile ngania ndaile nzia ya kuhakikisha kana ni weke ya mundu lo kwenda ni kwamba kwitho ina kura na chake ile kuihuku na kura nikendoke thia niweke ya mundu lo kwenda katika kivela lakini juu itindo unena tuilie na ndoi kura ndukesa kwitho wina position kusolve problem isu niteyumba niito sekura nataka bicha kura ugethe idia kamba etabichona milioni ina na kendo wethia nitunewa ndaia na wethia yu mbano tandu ta Maleti nimekwetwa mesani na langi na wetu nimeitwa mesani tuka discuss undu Kenya ile utongo gwa development ya ile kwetu hata undu jutajiba au kamba bema undu wengi muno taile thatie lakini kwa taiza kwekwa undu tiicha tiikwate ne atema ni atatenda unena waziomwe magila sema enda uka magazi ambaye kana na ndo azume na kau kama mbonga tambo ibaya bena mepe na ngwatani baluya no ndu sikiwa beza sia iwa maidi maine wa mbona sio kuithi kwitu tunanga wa mbona siba ona bai miradi andoma makawa maine wa bonus beza sumi itakuwa serikali beza sumi itakuwa serikali andoma mayani mainewa beza sumi itakuwa serikali idhe tunanga wachao sisi tunapata nini kwesilia muno twale kwesilia muno na isu nienda uthrow challenge kwa atongo imo kamba na mutongo yoyote uyumbaniti kutwita wabao kamba idho ni Kalonzo Mutua Muthama magavana atatu mo kamba kano senator mo kamba kano mundu atwae mwanasiasa kano Maleti uyumbaniti utwita tinena nike akamba taile dhote tiari uito mwedhukesie onaimba no bobota tikale yakosa ndeto emwe itona uteria kamba atuyeka na ngawasi sia siama tu nateka na ngawasi sia siama tukadhiomba no tutwena teka na no bowa siama nondo yukwathi enda miundane andu yukasisia kana be mundu egeta kibendela cha chama mundane kwake wethe mundu egeta kibendela cha chap kanonge wegeta cha wiper kanonge wegeta cha unda enda sukulu uzizi kana ina langi wa unda kana langi wa wiper kana langi wa chap enda ban hakuna utapata kana barabara tuamina tu tumine so nemo vya muno mheshimiwa Maleti muthenyongi ni tuoka twendeye unanya wina athela nemo vya nondo akuka na kumusese nemo vya nondo akuthata manya na itu rasa senzo mo twetha na ke engineer Francis Maleti anatuye munini wa governor ba county ni ya Masaku kwa uyitiwa nesa saa muonza cia ungama kama ondelene ngoka ingi ni kumanyiria kila cha ketika vaya ile mbetana itu ya ukamba na Kenya yonde ndeni wa vilingi wa mauvokwa oyu tiwanesa